Singokhipha prayer bafana bami. Abazayithandazela lento abangazukuya ngoba beyazi. Kodwa bazayithandazela. Bathi ngabe ibetha amademon asimanifestele. Imimoya iziphumele. Ngoba mana sibheke emthandazweni ukuthi besiyolanda amandla emandleni. Ngoba bazalwana silwi nanyama nagazi, silwa nemimoya, kudingeka amandla emandleni. Namhlanje isathani sithe worship sikhokela amabandla bekhona abantwana bakaThixo ngoba baphuca umthandazo. Ayikho bawuthi into engigunye ngayo nenqiniseke ngayo empilweni yami yokhona umthandazo. Umthandazo. There's a show ebomini bami andiphucuka nomthandazo. Ngoba nguwo okwazi ukuqinisa umzalwane. Nguwo okwazi ukuhambisa umzalwane. Hayi amen. Hayi amen. Isingathi singayeba ukushumayela sibheke emthandazweni. Ngoba amandla asemthandazweni. Amandla asemthandazweni. If Paul ucenga ibandla right. Uthi nimthandazele ukuze ngiphiwe into yokuthetha. Ngamanye amazwi message isuka phi? Ngaphandle komthandazo kwa message isuka kuThixo. Kodwa umuntu uzawushumayela ingqondo yakhe. Usuka phuza uhamba uyovula iTV. Ahamba uthatha imessage asibona shunyalwa ngamadoda phesheya kwesilwandle. Abuye azoba kuThixo James. Yeah. Ngoba yena uyonqena ubheke emthandazweni. Uyonqena ukuzila ukudla. Ndithi ukuthatha kunabantu abanethamsanqa ngoba ilishwa laphuma kula nisakwazi ukuthi abanesho. Abayawuzila mhla kwathi umfundisi. Ikubanga imessage mamuthona ukuzilisa ngomzalwane. Bonke abayamkeli ngoba iza ngomzalwane. Iyawuthi izilandele ukubeka nikusho umfundisi. Ikuba ngabe umfundisi sewile ukuthi unawa nonke. Ikuba ngabe umfundisi akazi nama night prayer angeke abe khona ama night prayer. Ikuba ngabe umfundisi akazi na fasting angeke ufase. Wena uxhomekeke emntwini uxhomekeke ngamoya ingcwele. Did you tell them masitokola? Uthixo uyakwazi ukunceda umuntu ngomuntu. Kodwa ndithi isikhilelo somuntu asinawo amandla kunesithilelo esisuka kumoya ingcwele sisiza direct kum. Umuntu angamphulelwa zizinto uThixo azithethe. Zincede kodwa sihambe sinyamalale. But into endifumene esikhilelweni sesami iyakwazi undinceda nokuba ungathi sengathethi le nto oyithetha. Iyakwazi undihambisa noba sengayihambi indlela. Ungabi ngumzalwane ozoxhomekeka kwizikhilelo zabanye abantu. Ungabi ngumzalwane ozawuxhomekeka kwiintshumayelo zabanye abantu. Kodwa awuxhomekeke kumoya ingcwele. Kodwa akakwazi ukuthetha umoya ingcwele. Ungenalo ithuba lokuthetha naye. Akakwazi ukuthetha umoya ingcwele ungenalo ithuba lokuthetha naye. And awukwazi uli understand ilizwi likaThixo ungahlelanga emthandazweni. Kodwa into eyambula izwi likaThixo kumthandazo. Umoya ingcwele yena ngokwakhe akurivilele izwi likaThixo kuba lithini izwi likaThixo. Lithi izwi lenkosi umoya ingcwele ayikho bawuright kwasikhumbuza ngayo. Usikhumbuza ngezwi. Umzalwane zimbini izinto kumthandazo lizwi lenkosi. Ekufuneka ezo zinto zombini azibhalanisise. Mana suka emakhaya singazibiza bawuright njengomtya nethunga. Awukwazi ukuzohlukanisa ezo nto zombini. uJesu
ayihamba nje uhamba ndonixelela unithethele umoya engcwele ozohlala nami ozonikhumbuza zonke izinto ebendinifundisa sona. Ngamanye amazwi umoya engcwele izwi uJesu ebelithethile ngekafika umoya engcwele. Mase fika umoya engcwele akasuza lento uJesu ebengathethanga. Yeah. Akayithetha umoya engcwele into engathethwanga nguJesu. Lithi izwi lenkosi umoya engcwele ufakazela ukusho kaJesu. Sengento ngithunyelwa ngabaprofeta into zemiqala yabo ebasalwane isiprofeto sonke siphuma ezwini. Akakwazi umoya engcwele uprofeta into engekho ezwini. Umoya engcwele umntwana akavumisa ungena efrijini yakho izawulinceda ngantoni ibandla into yoba ndihambe ngiyokuxelela ndithi phakama bamnuka efrijini yakho uneyogathi ezimbini unesigubhu samandla. Ilinceda ntoni ibandla loo nto? Now lawo umoya bawurayithi umoya ovumisa. Uhlala esitratweni esithile kunamba bani ilinceda ngantoni ibandla loo nto? Ngoba lithi izwi lenkosi injongo yesiprofeto ukuba lizothini ibandla latheke. Nawukazonixelela ngesigubhu nangestrato nangenamba zethu lizawuncedakala ngantoni ibandla? Umoya bawona akule ntombi yayigqalwa Peter yoba Paul isithi beyabonakala basuka kuThixo ibanga bebengenamoya kaThixo Paul ngawe yethunyelwe athi hayi le ntombazana singayithatha siyifake ku leadership ngoba iyathi ukuthi inoThixo. Kwathi uPaul wayiqonda ukuthi no lo moya akuwona umoya kaThixo. Msholo Mahela shi ithethi kwenyani kodwa umoya kaThixo uthi no awunguwo umoya kaThixo lo. Kodwa uthethi kwenyani alright kodwa umoya kaThixo uthi no lo awudingeki umoya lo uzolimaza lo ngomoya kaThixo lo. Kodwa kudingeka ibandla libuye lize emthandazweni, libuye lize emthandazweni, libuye lize emthandazweni. Amagwirha awuthathile umthandazo, isathanithi ziwukhuphile umthandazo. Ifaith mission esasikuyo mamthwana ukuze ibe kuleme kukuyo kaqala kwadilitha umthandazo. Usuke lithi lisathandaza abawurathi avuma ingoma yesingesi, ngoma leyo ningayaziyo. Yabazalwane ungavumi ukuthuka umthandazo. Alibonke amalungazi. Masifunda uchapter number 22. uJesu uthi thandazana ukuze lingangeni ekulingweni. Ngamanye amazwi umthandazo nguwo osiphephisayo kwizinto. Nothi uprofeta nothi ukushumayela nothi ukuba sezihlalweni kodwa umthandazo. Sidinga umthandazo asidinga ukuyothwala kodwa sidinga ukuthetha noThixo umnini mandla wonke. Sinkengane noThixo sithi Jehova uthezwi lakho bonke abakholwayo bayawulandelwa imiqondiso. Loo nto bawona idinga wena uzimise phambi koThixo. Mamela bazalwane, amandla akayi ngokuthi ungubani uphumaphi, aya ngokuthi wena uwafuna kangakanani and wenza ntoni ngaloo nto. Ngidla ngokuthekela alright awunawulala ungena amandla uvuka unamandla sitholanga. Kukhona into ekufuneka uyenze ukuze ugcine amandla mamthwana. Funeka uncame izinto zityiwa wena ungatyi, uncame unikele ngoba ufuna amandla. Ngoba uma ufuna amandla umoya ngcwele mana sekulitha athi ngawunikele ngelixesha wena ungatyiyo uthengele abantu abatyayo, ngelixesha wena ungatyiyo wenzela abantu izinto, ngelo xesha wena ucengana noThixo ufuna amandla kaThixo. Ngoba bonke abantu abahamba noThixo ukuze bagcine amandla kufuneka balahlekelwe zizinto. Lahlekelwe ukutyeba kwakho baze bacimba fama uyagula.
kanti eqinisweni uyagula ugulela amandla. Ngoba mama uthwane nozoba ligqeka ukuthi uyagula ugulela intwaso, na ugula ugulela amandla esizulwini. Ngeso sikhathi awuguli uyolanda amandla empilweni. Ungahambi ubane kuyotshona komhlaba yalingana ubuye sanotawule ezinobuso bakho sowune-oil ozithengisayo, kanti njalo kukhona into oqoshele ngayo. Kodwa sidinga amandla kaThixo, sidinga amandla kaThixo, sidinga amandla kaThixo. Uthi uPaul omukaThixo ubumkana bukho sekuthethi